Siklod tamo po. Panalangin laban king Omicron variant. O malugod mingig pa, king pamikatawa ng tao nimbuktong mo anak, ipaganakamo ke kami ing abera ka. Inge kami magdilidili, abera ka. Iti ing pagmulan ning ke kaming sikanan lub at tepangan. Inge na kami dapat tumakot. Kabud na sala sa likot at ena mikimot. Abera ka, ban pakayapan ing pusan mikimbye. Lalo na king panahon ay kami pa may kapibangon king kabiyayan, pauli ning pandemyang dintang. Ngayon makayambag ne naman mikalat ing bayo ng lupa, anting Omicron, abera ka. Karing taong walang sawang sasaw at lilingap karing miritkan. Lalo na rin kaya kaming frontliners, king pangkalusugan at taliwaming pamangailangan. Panamdaman misana ing abera ka, king kooperasyon at pamiksan metong dingkekaldan, lalo na king pamagpabakuna, king pamanupad karing tuntunan kaingatan at biye pamanalangin. Adwan miti, king lagyo ng Jesus, Diyos at subusal mi, kayabe mi. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, panalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Simon Apostol, panalangin mo kami. Nuestra Señora del Pilar de San Simon, ipanalangin mo kami. King lagyunig pa, poning anak, poning Diyos, Espiritu Santo, Amen. Lukulok tamo po. Maya pagat panapon po. King Aldoyti, pagmasusyan tayo ing kapiestan ning Birhen ning Lourdes, anting kapigaganaken king pampatilip ng Maria, karin king Lourdes. Antimurin, King Aldoyti, gaganakan tayo ing Words Day for the Sick, king pamamilatan ning Nona Birhen, king kayadwanan tamo, para king kapaldanan daring sablang salunan, king mayaliwang aspeto. Paunang salita. Ing Aldoyti, gaganakan ne ing madramang istorya ning Lourdes karin Pransya, at ing impluensya ning Lourdes king biye Katoliko. King Aldoyti, kanitang 858, king maniwala at materialismong panahon. Ing Imakuladang Birhen, pepakit siyang minuna, kang Bernadette Subiro, kapamilatan niting mapagpakumbabang babae, inaus nung magbalik kalug Maria, ring palpikasala, ing Lourdes, may natiliyang metong amasika na grasya para king Santa Iglesia at king Yato. Talagat tamo po at kantataya ing dalit apamukulat.
Kilagyo ng iba, ang Pananak, ang Poning Banal na Espiritu. Amen. Karing maluka at makabuklat apilubluban, karing na bubulalag ng Diyos, ingkayang kaburian. Manatili ko sanang makasadyang tanggap, ingkayang may pabalita, ing kapayapan, ning ginumanatili sa kaplanman kaya kayo. At keka antimurin. Ephatha, nga ng Yesus, king maklak at pipi, nga nawari, ibuklat ka. Ibuklat ka. Kintaong makabuklat kapatid, karinya magus, ing grasya at pakalulu, ni nga pong Ginoo. Tanggapan tayong milagro, tanggapan tayong kapaldanan, nung makabuklat na mo puso, king upaya ni nga pong Ginoong dapat milagro king biyata mo. Kalupan ng Maria, makabuklat na mo sana puso, king kaburian ng Diyos king biyata mo. Tanggapan tayo, ing maglapo ng grasya at pakalulu ni nga pong Ginoo. Yabi at po rin kaya katang kapatid na masakit, bistat man physically, alalo keti, dalatala po rin kaya katang panalangin ganakantala. Teng likuan tamo king bale, may kating at sukaring ospital kakaluguran kamag-anak. Ing buklat no sana ni nga pong Ginoo, ing upaya ning kapaldanan karela. Sadya tamong ini sarili tamo kaniting kapag masusyan, si Shantala rin kaya katang kasalanan, buklat tala rin puso tamo, king makaulo ng grasya ni nga pong Ginoo. Yagkastang mignagnaning kapanyisyan, magkumpisal ko, King Diyos, ang may payang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilamang Birhen, karing sa bulangang ilampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. King Diyos, ang may payang tuto, pakaluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa ng ganakimbi alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulo, pagmasusyan miying piyesta ng Maria, ingalang bakas kasalanan na indo ng Diyos. So pandakesa ng managumpe, rin kayang panalangin, baboning makatauming kainan. Itiyadod miking kapamilatan ng ginuming Kristo ng anak mo, mabibiyat magari kampe mo, ating banal na Espiritu metong muking panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Ing Luterhiya ning Amano. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isaías. Makisan metong ko king tula ning Jerusalem. Magsaya ko para kayo, ikong sablang malugod, kaniting syudad na. Makisan metong ko ngeni, king kayang tula, ikong sablang menangis para kayo. Ikatulayo ing pangasaplala na, anti ing bingot king salu ng Hinduno. Ngana ning Ginoo,
Iyatad ko keko ingalanganggang pangas sa plala. Ing pibandyan ding bansa, magus keko, anti ing ilog ae kakati. Mangari ka king bingot, pasasuan ng induna. Kikilikan no, at si Sesen king mitpong lugod. Nung makananong pamatulan ning meto nga indu ing kayang anak, makanyanda kang pamatulan ka rin king Jerusalem. Potang akit mo ng malyari iti, tumula ko. Pasikanan ako at dinan masanting apami kakatawan. Abalo mo kanito, king ako, ing ginu. Sa saupan ko lo, detang mamintukan ako. Dapot, papakit kong mako, karing kalaban ko. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Ika ing kasakdalan ng dangal ning kekang lahi. Ika ing kasakdalan dangal ning kekang lahi. Minuwan kasa o indukong pakamalan. Panwanan na kasaning Diyos akakatas-katasan. May git ka ring sablang babae ketiking yato, at may puriya naman sa ing ginong Diyos, ing miglalang king banwat iyato. Ika ing kasakdala ng dangal ning kekang lahi. Ing pamagtiwalang pepakit mo, makalingwan, king kaisipan daring tao, nunay ti paganakana kapilan man karelo, ing upaya ning Diyos aginu tamo. Ika ing kasakdala ng dangal ning kekang lahi. Ing Diyos ipagkalub na sa kapilan man, ing iko mirangal ko. At miyablasanan karing kalam, anti ning emo, pikabyang, ing biyemong sarili, king oras ning bansa tamo, tsu makalupase. Ika ing kasakdala ng dangal ning kekang lahi. Talakatapo pamparangalan ing mayap a balita. Mapalad ko, O Birhen Maria, uling matibe mong paniwalan, king ding pangako ning Ginoo matupadla. Ing Ginoo manatili kay kayo, At keka antimurin, sa king may pabalita at pangkang San Marco. ligaya keka o Ginoo. Magbalik ng Jesus ibatiro, linabas siya si Don at tinuglos siya king tagat-tagata ng Galilea. Dinala niya king sakop ng Decapolis. Delare kayo ing meto nga taong baklak at pipi at tinawda kayo ing itumpak sa ing gamat na kaniting lalaki. Kelwa ning Jesus ing lalaki ka rin dakalataw. Binino rin taliri na king balugbog ng pipi, linurayo at saka ni tigkila na dila. Kaya ba't tinalangay ba no Jesus? May isnaw yung malalam at sinabi na kintaw, Ephatha, nga nawari, ibuklat kayo. Kanita mo rin yung tao may karamdam iya. Mila ko, yung pangapipi na,
At may kapagsalita yang malino. Inutos ng Jesus ka rin tao, King, herapan niya biyan iti kanino man. Tapos nung kapilano, binawal, kanita, aralalong pemalita. May nga pamulala lang mo nano, at ngarang sinabi, makapagmulala yung sablang daraptana, makaramdam no ring maklak, at makapanyabi no ring pipi. Karang kapatid, ing mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Masakit yung maklak. Minsan po yapal din ang inining kwento. May ngutang niya minsan, iningestong ang maklak nung nano ng oras. 8 o'clock, nga nanitang pikot na nana. Kabe berami mo estong nga na, ninong maklak nga na. Imbes na 8 o'clock, indimdam na palang estong, maklak. Ninong maklak. Maklak mo rin. 8 o'clock, yung oras, kang maklak nga na. King maklak, makasarayo, balugbog. Pero makasarayo kayo, yung yato. Makasarala kaya teno daramdaman, ding miyayaliwang boses. Itang tutong maklak tarugong impaired, kayang hearing. Makasaraya kayo, ding miyayaliwang boses, siwala, amano, tono, kaingening yato. Just imagine, imbiyaning netong arugong maklak, asin, layang daramdaman, makasarangan. King pipi naman, makasarala kaya, ding keraklan ka rin kalupa ng tao. Bakit? Pag yung pakisabyan, itang normal na conversation. Po. Sakto yan po yung ebanghelyo niya tungkol yung healing. As we celebrate today the World Day for the sick, yung piyesta na po nga pong Lourdes. King ebanghelyong dimdam tamo po umipasyag. At migugulis, milalarawan, nung makanano Jesus, inulo ing meto nga tawong maklak, ampong pipi. So, usually Kayla Reni, may kaklase la Reni, nung maklak yung metong rugon tao, may akad pipiya mo naman. Metong niya po kanini ka rin unique po, karing hanggang ebanghelyo ng San Marcos po. Kayaya mo mayakit ining pamanulo kening maklak ang popang pipi. Balikan tayo po itang tagpo nga ning ebanghelyo, tinalangaya banwa Jesus, and then, may isnaway malalam, and then, sinabi na kintawo, this Hebrew word, epata. Nga nawari, may buklat kayo. Kanita mo rin, may buklat laring makasara ng asbok at balugbog ning maklak at pipi. Take note, may buklat laring makasara. Ang ebanghelyo ng Aldo, kapatid, tungkol yaking milagro ning pamamuklat. Milagro ning pamamuklat. Muna, karing makasarang balugbog at asbok na ning maklak at pipi. Kadua, pamamuklat mo naman king yato at karing kalupang tao akaya makasara. So, adwaya pong level po, ing milagro ning pamamuklat. May buklat ya king yato at ing yato may buklat ya para king tao. Biklat nung Jesus, kining kayang inulo, ining maklakampong pipi, ingena daramdaman na yato, at ding ena akakasabing kalupang tao. Ing milagro ning pamamuklat. Itamo naman, agawa tamo po kaniti Inya, o yan po yung kaya katamong boring di ng pansin, punto ning kaya katamo pong ebanghelyo pamamasa ngeni. Nano ito? Makagawa ka namang milagro nung
abuklat me ing makasarang tao. Makagawa ka namang milagro, kapatid ko, nung abuklat me ing makasarang tao. Kapatid, kinano mang makasara, alang milog, alang lulog, alang milwal, alang luluwal. Pwede lang misarading pasbol, misarading awang, bale, gate, opisina, factory, eskwela, miyayaluwa pa. Miyaluwa pa. Malyari lang naman misara. Ingisip ng tao. Potang bias siya. Makasaraya, utak inisip. Agyang nano pang sabyan mo. Uling makasara na isip. Uling bias na eh. Pwede tayong sabihan, makasaraya isip ng tao. No enough explanation to correct a person who is already, nahus mo kanito, close-minded, data mo, makasara isip. Pwede yan namang makasara, alwang mingisip mo, kapatid, yung puso mo. Ha? Pwede yan naman yung puso, potang kapilan, potang mila ko nilugod, ing metong, king metong. Pwede yan namang misara, ing yato, king metong nga tao. Kalupa da rin maklak, pipi, bulag, kalulo. Ating problema, at taliwa pa. Alimbawa ka rin drug addicts. Nung lawen tayo, yung history, nung mga nando, trato rin drug addicts. Kanita niya po, panahon na nin tokhang. Sa sarada ni, itang posibilidad na magbayo lang. Anya yung solusyon? Nano? Bang, bang, bang. Salot sa lipunan. Patayin. Makasara. Balang makasaraya. Ing posibilidad na pa magbayo. Agyaning metong migkamali. Makasaraya yato karela. Karin naman tao magdili-dili, makasarala kaya din kalupa ng tao. Yan ano po yung kayadunan, kapatid? Gawang milagro ning pamamuklat. Maging instrumento tamo ning pamamuklat. Maging dala na katam ding milagro ning pamamuklat. Ibuklat laring halimbawa, ding anak ay makiramdam ka rin karelang makatuwa. May nga lang maklak kaya ting balugbog ka makasara. Mas mahirap yon. Katang magmaklak-maklakan, pareho yung nagtulog-tulugan, diyan na namin gisingan na yung bigising. Ang portang magmaklak-maklakan, bala mo lalang daramdaman. Pero doon, atin lang daramdaman, pero magmaklak-maklakan la. Ibuklat ka ring atinan, ay lilingon ka ring mangailangan. Ikit ko rin alawang Ladies of Charity, tandaan niya, yung kwento ng Vincent de Paul, Tito Mercy, Ate Faith, itang panahon King France kanita, dakal mga kwalta, pero bakit dakal pakakalulo? Uling makasarala, ringatinan kaya ang panahon na ito, those affluent people to the plight of the poor. Ang importante itang ilang nilalabas la. Ang importante ila, magdiwang la, magparty la. Mintayo mo galang Vincent de Paul ka rin. Bigsalita ya. At biglat na la puso at kaisipan ding matenakan, leng, ding mga kwalta ka rin Pransya, ban kanita sumawop at dinan lang, pamangan, lingapan na rin pakakalulo. Yung malawat yung kwento ng Birhen de los Remedios, po takaliman nyo na po yung history ng Birhen de los Remedios. In the year 1960s na po, or 50s, i-Bishop Guerrero kanita. Ikit na, kiti kim Pampanga na. Kaya bakit ang Espanyol, kalimuan ko na. Opo, Tita Dea, memorize mo. Mucho de pipidad, mucho. Wala akong script ako na balo. Bigla nga gana kasi apan sinang Bishop Guerrero kanta, dakal religyosa. Kayaman kakwalta ning Pampanga, karimpisamban, dakal religious people, dakal makwalta, ba't dakal daranap, ba't dakal magkasakit. Anya in Birhen de los Remedios, kaya be in Santissimo Santo Cristo del Perdon, ilang dinurot da. Ay nasada, yapining, buklat la puso, kapanamdaman,
dengatinan. Urat ang bisang mamye, anya itang lamak system, tanda niya ita, dengan sa bisang ba ng ponding bisitas, aka kayong delawan, o bire, masag pagdala mong lamak. You see? Pwede, nung buryanta mo. I think one perfect example, dindami niya ka na ako ini, naman original ka na ako, dindam ka naman, ing makasarang gamat o palad, yes. Alang lulub, alang luluwal, kagisanan ka. Ini kanu ing simbolo ning meto nga tawong maimot, bastos. Pero subukan na yung buklad, ay makabuklat apal, makasadyayang mamye. Eya, kaubusan. Bakit? Uling makabuklat iya, palad. Ingrasya ni nga pong Ginoo, tuloy-tuloy. Mananakbag ko, sa saluran mo. Ale, anya ng Cardinal Chito Tagle, ang nagbibigay, tumatanggap. At ning kayi, mas pakitang binye mo yung datang. That's a basic niya po, belief at tutuita. Dakal na ako dimdam makanyan. Ang nagbibigay, tumatanggap. Nano po, ing makabuklat king relasyon na limbawa, kareng corrections. Ing open kareng criticisms. Yung taong para ka na ako mature. At yung taong sumulong at yumabog yung pangatao na uling makabuklat iya. Uling maniwala yan na dakal pa kailangan na balo. Kaya sakit ang taong sarado. Feeling na yan ang biyasa. Feeling na yung peka, biyasa. Sumulong King relasyon makanya mo naman. Lakos na kaya kayo talasawa po. O king friendship. Importante makabuklat kayo king metong at metong bang sabi kayong dagul. Antabayanan ng metong at metong. Pero nung ka, makabuklat, nung makasara ka, may tanggapan ng grasya, ning pwedeng tanggapan mo king kapara mong tao. Ano po ka especially ning gospel ay ni, last na mo po uling yaping tauling dimdam ng homiling mako. Abe kaya kanita ko ng hospital, tita day. Iyapong Jess, manabating magmisa kanta, that was September 18 coronation, September 5 yamete, itang Domingo nga ita. So that's 3 days before. And this was the gospel. Kaya kalingwan, epata, nibuklat ka. At palagi ako, nagyangay na sinabing mako, itang oras sa ita. Siyempre ako nabalang malalyari kayong puso, pong isip ng mako. Nung balo na ba na, papahuli ni nga pong Ginoo, at tanggapan nung nanong maging kapalaran na. Iting stage 3 cancer, and then, of course, itang COVID dinatang kaya, at miyayalo pang sakit, diabetes, 7 years insulin dependent, alta presyon, cholesterol, sinungan kang mga pinakayunan Pero para ka na ako, kasi itang pangabing ka rin yung mate. Itang morning itang tauliming pamanyimba, abe na ako. Ako pang pakumunyon kaya, fata. Ngayon yung paksabihin kaya apong Diyos ako, salamat ako, niya milyari. Uling itauli ng umiling dindang mako, itang epata. Nga na nga pong Diyos, sana. Kaya kalingwan ito, kintaw makabuklat nga na karinya magus, imbendisyon at grasya ni nga pong Ginoo. Gusto makabuklat ka. Nga para ka na ako, mako, biglat na ning biyan na kay nga pong Ginoo. Dinaw na Nya pumumuna, siyempre, itamong anak, at buritamo itong dugtungan talabirin kaya katamong pengari, Gawan tayo nga gana. Pisali mo nga nga gana, nung pwede. Baka nita mo, mitutungan niya pa yung biye. Pero, somewhere I realize, kapatid ko, this is very personal sharing. Somewhere I realize, mas manawa pala potang ingke kang disposition niya pintang kaburyani nga pong Ginoo. Before my prayer was, Lord, please heal my mother. Agyang imako mo. Sige po, itatang ko. Minuli niya po kayo, agyang imako mo. At itang limang dong itaking Green City, talagang I'm storming heaven with my prayers. Kino, agyang imako mo, please spare her. King COVID day ni, o king sakit na ngayon Pero of course, etamo tatalnan ing biyaning tao.
mas malago itang makabuklat tamo. Wa, nung itamo kutnan burita lang kumababirin kaya katamo kung kaluguran kayong biyale, pero etamo lelele itang naning kaburyani nga pong Ginoo. At mas manawa, mas mayan. Yan yung mawala ya bima ko, itang bingi nga ita. Yan palagi ako, tita, tito, kapatad, itang habak si Diana na kami ni nga pong Ginoo eh. Itang with that homily, itang buklat, whatever happens, ita, ne? Kaya sera-sera. Mas importante, mas bali nga pong Ginoo, ing makakayap. Yan yung mawala ya po biye, talagang, ay well, may pag-bargain ko pa, yung chubate niya pa sana. O nga niyang bandang tauli, ikit ko niya naman ni Mako, binuklat niya naman yung puso na. Tang sinurrender na niya. Bisaya naman painawa, bisaya naman muli. O pigilan tayo pa. Nung iya makabuklat iya, dapat makabuklat. Tana naman, bangat mas maging mayan. Ne po? At tanggapan ng ingrasya ning panibayong diye. Life. There. Kaya nga pong Ginoo. Ay, karakalta pa po, pwedeng di na nalimbawa, yung punto po kayo ni Karang kapatid, pag sumikapan tamo, kalupa ng Yesus, abuklat tayo sana, ingyato, at ding kalupat ang tao, karingaliwa. Efata. Meaning election period, kapatid, efata. Nung atitang kailangan buklat, nung balo tayong katutuan, at pauli da rin miyayalo ang elementong sisira king katutuan. Ne po, sana maging instrumento tamo bang buklat la naman in katutuan. Ne? Let us fight this culture of disinformation. Ne po. Manatili tamo sanang makatahid king katutuan, makabuklat king katutuan, at sopan tingaliwa. After all, karintamo mo pagtamasa at karintaya mo takman, karintaya mo pilasan, ingrasya at kalam ning apong Ginoo. Efata, bibuklat kayo. Amen. In Diyos, yeng memili kang Mariang Indu ng Kristo, baboring sablang lelangan karing banwa at ketiking yato, nga tampo minalangin Ginoo, kapamilata ng Mariang Indu mo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Ginoo, kapamilata ng Mariang Indo mo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Ibaning sablang pakalulu, pasalamatan da ka kin pamamyemo kang Maria, bilang kekengindo at uliran, papagbanalan mo kay sana kapamilatan na, manalangin taking Ginoo. Ginoo, kapamilata ng Mariang Indo mo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Kapamilatan ning grasya mo, peki sabi ng Maria king anak mo ing saupan noring mangailangan. Karing Lourdes iti daraptan mo, antimurin saupan mo sa ring sablang tapat keka. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, kapamilata ng Mariang Indo mo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Kapamilatan ning upaya mo lilungan ning Espiritu Santo, i Maria at kigline ing metong apungul alalaki. Kapamilatan no, ipagkalub mo sana kay kami ring bunga ning Espiritu Santo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, kapamilata ng Mariang Indo mo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Ginong Diyos, binyemo kang Maria, ing tetagan talakad lalam ning krus, at kipmon mentula, king pamanyugli ng mebye ning anak mo. Kapamilatan na saupan me sana karing kekeng kaligaligan, at patatagan mo king kekeng kapanaligan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, kapamilata ng Mariang Indo mo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Tanggapan na sa ng Diyos, din kaya katamong kapasalamatan at kayadunan,
Lalo-lalo na rin pangatita mo, kaniting bisa rin hanggang masakit, no karin laman, king bale, king ospital, quarantine facility, inga pong Ginoo pagkalup, ne sanat ibuklat ne, ingupayan ing kapaldanan karela. At mo rin din kaluguran tang miyango na biye, buklat ne sana ingala hanggang kayarian karela, ipanalangin tala po king Ginoo. Ginoo, kapamilatan ng Mariyang Indomo, pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Ngani po, makuya da kataymikan, at duwan tamong sarili tamong kapagnasan, at din kapagnasan da rin kapalag tamong manyawad ka rin kaya katang pangati, ila po rin makatuki. O Diyos, apagmulaning sablang kaligtasan, ipagkalub mo ing apurira ka aldoldo, ketiking yato, baning kekeng kapurian maging alang patlud, adalit, karin banwa. Bibili mila arapan mo, ring kekeng kayadunan, pagkalub mo sa pureti, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing luterhiya ning Eucharistia. Pagalan at lupot, kekang
Manalangin kayo kapatid, banining kaya katamong daon matanggap yara pa ni Josig pang mayupayang tutu. Tanggapay ni saning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimigla lang, ing pangabait ng Kristong kaya kanganak, lalo ng pepatayim timan, ing lugod ning intong birhen keka, at lalong pepalabong ing kayang kabanalan. Baboning kaya kaming kainan, pagkalug mo kaya musake kami ing tetagan ning pangatao ng Kristo. Ikabus na kaya sana king sablaming kasalanan at gawa nung karapat dapat deting kaya kaming ayin. Itiyadin mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King ginumanatili ya kaya kayo, At keka yat antimurin, nayo ring puso yo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati at numan karinoy pa Diyos kinalanggat lubos mayupaya at puriyan da ka pauli ring kaya kang kalam kabang pibubulayan mila ring kaya kang banal king ligaya. Kim pamagmasusimi king kapigaga na kaning nuwan na Birhen Maria makapasubali ming tula ing kablas miyeng dalit ng kapasalamatan. Emo na nung kapagmulalan ing depatan mo mabilog ayato, ding sablang likas lahi, tikman ding degulaning kaya kang lugod. Inyang belik dan may Maria, ing mapakong babamong talasuyo, iningat meng maging indu ng Yesu Kristo, kaya kang anak at ginumi, ing talapagligtas ng meto ketawan. Kapamilatan na ring anghel karing banwa, yayampang dala, daing karelang panalangin ing pamanyamba, kabang magsayala arapan mo, manggaman king alananga, misuge sa ing siwala miking karela, king matagumperang dalit ning kapuryan, layon ngamingang kakanta. Itamuan. Banal, banal, banal ang Ginoo, Diyos ni upaya, itluing manwati niyato, kiligaya mo, o sana, king kakatas na taasan, o sana, king kakatas na taasan, ngayong daratang, ilayo ng Ginoo, o sana, king kakatas na taasan, o sana, king kakatas tunay kapin banaloy pay kayong panibatan ng sablang kabanalan. Ulit ang pagparalampong ming pabanalan mo sa rating aking king espiritu mo ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayang may daon kusang loob kayong pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinapit pe pasalamat yakaya ka. Pirasin at binyan niya ka rin kayong disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeng ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuwaning kalis pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulo nga natanggapan niya iti kongan minom ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talananggang tipan, ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, pankyat ami patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Kristo, neteka, Kristo, sinubli kang
yang hinigaganan kami o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon miya kaya kay tintinapin ng biyeting kalis ning kaligtasan. Lay min pasalamatan kaya kay pepalyarian mo kami matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba min pagamwa mo king kami ngan sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ginakan may oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugod, kambenang Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Gino, ganakan mulahan man po ding kapatid ming pepainawa na, maninayang subling miye, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kayangan, at gamo kayang karapat dapat magkamit king biyela nangga, man kayabe ng Maring Birhen do ni Diyos, San Jose, kayang esposo, kayabe ring apostol, lalo-lalo na San Simon, at ding sablang santo, at tinupad kimalmong kaburian king kaya kabaning panawon, puriyan dakat paligayan ka pamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipangmayupayang tutu, kagumning Espiritong banal, pupuryan ka at parangalan, manggaman kingalan hangga. Amen, amen, ngini manalangin tamong mitnong kapanaligan at lugod, kinipa karingamanong tiruna ng Ginoo. Ikabus mo kami, Ginoo, kisablang marok. Malugod mi pagkalubing kapayapan kim panawon mi. Panking kasaupaning kaya kang pakalulu. Parati kay mi kabus king kasalanan. Miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninay kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Eka, ika
O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, in kapayapan lalakwan ko kaya kayo, in kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mo sa babalik din kaya kaming kasalanan na nilawan mo yung kasalpantayanan, ni kaya kang banal na kapulungan. Pamayapan ng pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari man ka man king alananga. Amen. In kapayapan ng ginumanatilia sa kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Ipakit angin may kakametong tam kayong kapayapaan ng Kristo. Kapayapan kaya kayo man po. Kapatid niyo yung kordero ng Diyos, Kristo yung milalako king kasalanan ni yato. Mapalad tamo itang mayawos king apo na ning kordero. Gino, kung matampang tanggap keka, dapat yagkasme nga mano mo at kumayap na ako. Talakad tapo. Kapatid ng katawan ng Kristo, Amen. Karing atyo king pebale-bale, abe-abe tayang pangadyan, ing dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ing atyo ka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguranda ka, migit king sablambake, at pag nasangkong tanggapan da ka, dapot pauli na ning pinandit era ka tanggap king sakramento. Ume ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. E mo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
siyang gabi. Tunay keng ipaliwanag, uli naning dugon mo, malming natulunan. Balikan mo kami, lalo na rin sa lunan. Kang Jesus, ilapit mo, kay kaming kayadwanan. Sopan mo kami, O Birhening kabelikan, kang tanisa in kapaldanan. Sopan mo kami, O Birhening kabelikan, kang tanisa in kapaldanan. Sopan mo Manalangin tamo. Oy paming malugod, pagkalubo sana kaya kami ring sakramento ni ngalananggang kaligtasan, aparangalan mi naman sana ing kapigaga ng kan kinginduning kaya kanganak, makapagsaya king labis-labis mong grasya at apagtamasan ingalang malit mong kasaupan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Siklod tam. Panalangin para king alalan. Manalangin tamo, banking daratang nga pambansa, ampong panglokal aalalan. Ing tune amagari, ing kaburyaning Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamamilit, pamamatakot, karasan ampong terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuol, kasakiman, ampong sabwatan, ban makapamirahit. Iligtas mo kami, Ginoo. King kayalang malit, king pamaglinglang, ampong makitid apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbante, pamanakot, ampong kapanyiran apa mga mano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. baning konsensyami, yaing gawan tune tuntunan, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. baning kayapan ding kekaldan, ing mangibabo aparasan. Baning dignidad ning tao, yaing palaging galangan. Banding maluka ampong mayna, ilaring migit miunang mitutukan. Baning pamanyese, king kalikasan, aliya milako pansin. Baning pamisan metong, yaing mamiedalan, king daklat ning kapayapan, ampong katimawan. Baning banalatakot king Diyos, at lugod kalupang tao, ing magintuntunan da, ring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, Pastul pastul ning kaladwami, ampong talapagligtas ning meto sikluban,
ing politika, ing pikalog mo ke kami. Meto nga panagkat ban sumuyo karing sabla, ampong dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, antimo ing pamanantabe mo ke kami. Manano na sanang ing pamanantabe mi king politika, parati karing botanti ampong kandidato, mamye parangal king malalagyo mo, at makasaw ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. Pato naming Nuestra Señora del Pilar de San Simon, Ipanalangin mo kami. inipugang panantayang makuya darito ning pamamendisyon karing masakit. Talakat tapo. Pauli ning pandemya, etala atuki, ring buritang ituking kamagana, kakaluguran, kakilalang masakit. Okay? So, ing manuanta mo po yang lalo, physically, po, let us remember them in our hearts, in our minds. Di nga luwa po nung ating lang picture, we call this a proxy healing. Nung ating ko pong picture, darin kaya kayong kaluguran king biye, palwalyo po, talnan nyo po king gamat yu. And again, they may not be here physically, ganakan tala po. At in kaya katamo pong healing, physical, could be emotional, spiritual healing, po, kimiyayaluwang pamanintindi ning kapaldanan. Maybe personal healing, yang kaya katamo nga duwan king hapong ginungeni. Dukuyo po rin buntok yu, at kimapila na penantit, ganakantala po, rin kaya katamong kakaluguran, kapamilya, kakilalang masakit, yabetala ka rin kaya katang panalangin. Manalangin tamo. Kaya be po rin at yuking bale, ding manal be po ngeni king kaya katang live Facebook Mass, tukuyo la rin buntok yu po, yang at yuko king pamibale-balay at aduan, ing pakalulo, at ing bendisyon nga pong ginupan king kaya kong kapaldanan. O Ginoo at iba, lubos mayupaya at alananggang Diyos. King kapamilataning bendisyon mo, pagkalaman mo kaming sikanan, at patukuran mo kami king kainan mi. Balikdan mo la rin talasuyo mo kambering ganaka mo. Ikabos mo la karing sablang sakit. Lakwas na king banta niting pandemya. Ibalik mo la king kabulusan. Ban kanita king pihong beluan, king kayapan mo, mitnong kapasalamatan deng purian, ing lagyo mo. Itiyadad mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Iya, abukod yung Ginoo talapangabos, bendisyonan na kayo, pagkalaman na kayo, sanang kabulasan, king katawan at kabanalan king kaladwa, idala na kayo sana matampa ang king alanangga. Amen. Bapo Maria, mitmo ka king grasya, ing Ginoo at tsukaya ka, noon ka karing sablang babay, at manya pa naman in bunganing at siya mi Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mitmo ka king grasya, ing Ginoo at tsukaya ka, noon ka karing sablang babay, at noon niya pa naman in bunganing at siya mo Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Papo Maria, mitmo king grasya, ing Ginoo at tsukaya ka, noon ka karing sablang babay, noon niya pa naman in bunganing at siya mo Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mitmo ka king grasya, ing Ginoo at tsukaya ka, noon ka karing sablang babay, at noon niya pa naman in bungaling at siya mo Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mitmo king grasya, ing Ginoo at tsukaya ka, noon ka karing sablang babay, noon niya pa naman in bungaling at siya mo Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak
at king Espiritu Santo. Antimo ing sadyarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan, manggaman king alanangga. Amen. Ligaya king Pa, king Anak, at king Espiritu Santo. Antimo'y sadyarang ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan, manggamang king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. lukloko po sagli, mumiyadalan ka rin mapilan pong paganaka. At kapasalamatan, muna pong dili, kay kayungan pong tinagon, at karen pong kaya katang minantabi king live Facebook Mass. Dakal po salamat king kaya kayong pamanantabi. Karen pong kamadera ng Birhen ng Lourdes, kaya king kaya katang parokya, ding pamilya na pong Adalia, Angela and Gloria Manansala and family, the Cruz family, particularly Proserfina, and then the Andaya family, Tita Dek and the Andaya family. Dakal po salamat king kaya kayong pamanantabi. At mo rin po, kareng participate barangays ne po, may lagyu ne po, kareng karela pong masakit, migpa survey tamo po, San Miguel, labila pong apat, then sinabmit na po king kaya katamong GC, barangay San Jose, Aduala po, and then San Juan, Pitu, you have Barangay Santo Niño 16 at Lula po king Barangay nanya kanini San Isidro, and also from the other organizations we have 4, a total of 46 na po. Inke katang sentro ning Pakalulu, para ka rin Pakakalulu, our Church of the Poor program will have something niya po kareningan po. So, rin hanggang coordinators na rin ang may sambit lang barangay, please, bay ko po mako, po gagawang biro, dumalang po king kaya katang sentro ning Pakalulu, kita pong side na ning kaya katang kumbento, at ilo po rin di ati Mildred ang pori ati Let's Bang. Kapamilitan niyo po, dalayo no po rening kay rening ayuda o rening pong dita ka sadya mo para ka rin pong masakit sinabmit yung pong lagyo. Dakal po salamat, king kaya kayo pong sawop, lampatan at suporta bang kanita agang panantamang misyon, tamo lakwas na kareting pakakalulot ka rin masakit. Timurin po, salamat ka rin religious mandated organizations, menantabi, kay ko sasawang manantabe at susuyo karing kaya katampong religious activities. Malapit na po ing Quaresma ating Maleldo. March 2 is Ash Wednesday. So pangadiye po ing team Quaresma in Maleldo, which I have formed. In fact, we will have our first meeting tonight. Bang balangkasan no po rin kaya katang aktibidades. And kay March 2 po, bangan tayo yung blessing na po ng Birhen de la Rosa, yung Birhen ng Angustia. Yari na po, nung buriya po ngakit, siya po kitang lele, apong mamakalulu. In the right time, we will thank the sponsors and benefactors of the apong Dolorosa. With that, takal po salamat pa si Bayo at talakad taang po ngini, tanggapan tayo, yung bendisyon at yung pamupos. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At keka antimurin. Dokuyo po rin buntokyut, bendisyonan na kayo ng Diyos. May paing tutu, kambering kaya kong pamilya, kilagyo ning iba, ampoy ng anak, ampoy ng Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan at tanggapan ing bendisyon at kapaldanan ni Bat King Apong Ginoo. Salamat King Diyos. Pasibayo maya, pabengi kaya kayo, kanta tayang ini, ing dalit, king Birhen ning Lourdes o ning Kabetikan. Babalikan mo kami, lalo na sa luna. Kang Jesus, ilapit mo, kay kami